pasero orang semaca ayat kursi pen mari abajang sekalian saos ayat kursi nah keng pen mari abajang maca ayat kursi tak buambu maka cepon Nabi Muhammad lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamun orang ni kesetak masuk swarga keng polan kiodi cek saking mate ero na langsung esabek ke kebunan swarga amin ayat kursi sekalian tetih pen mari adan maca ki furu kasa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah setiap lestari abajang cek kalau pai maca ayat kursi sekalian sambil adu barek ya toreh sampean akhir sambil nikutipi tak panapa kalau pai gelak mere maurib tak maca ini sangko dok maca du kalian piang tempo tenang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum baca du barek pada sampean akhir sambil mangkat sepenting cek sampai tak baca jelas ayat kursi ini kenapa boleh akhirat tak selamat itu nyai peselamat maka Nabi ulama ahlu sunnah wal jamaah saya sabak rok bok tembok saya sabak rok maro manik ayat kursi orang saya asari maca ayat kursi dan beri compok maca ayat kursi situng Roma saya maca ayat kursi ini kata kira tauber ketika ambil asarin dijaga biar tak kira tauber nomor 2 seher tak kira masuk ke Roma saya sebelum asarin maca ayat kursi nomor 3 tak kira masuk maling kor kunci lah bengah ya maki maca ayat kursi mun tak kunci koceng masuk maki benih mandeng ju maksud tas nikah mun kadung masuk na maling maki kunci kan pakun jebol ben rajang kan ki sampean sebelum asarin maca ayat kursi ini kan sebelum asarin maca ayat kursi maling maki ngiberajang entar ke mana sampean di Allah ni kayak selamat mungkin rajang apa cecer mungkin maling apa ngantuk pah gitu ya deng labung ada ngiding kol belugi laku oh tak bersambian pahibri penyakit betok semalam tambus wah ada maling ngemulai boleh ya pokong cara Allah meselamatkan banyak nih kah apa ungguan embian mun tak apa aja luar biasa ayat kursi nih kah embian sebiasa itu empat absaab kan cangring madura mun tidung idoros na bubungan tempat absaab kan embian kor sebelum asarin maca ayat kursi napa napole panoros ke bubungan makipah ngaliat tidung katas bubungan haram tak gerabi absaab otiaki mun lopot mun kelero entari ke bengkalan tapuk colok gula korten genten ngoto saya tapuk keceng kok beres yuk tagera kan ring matura mun tidung bubungan cak tidung gentang to ko biap saab ko tidung melekok embian mun maca ayat kursi tak gera biap saab tagera otiaki deki seres ampo biap saab sebelum asarin maca ayat kursi kanjing Nabi saja min wiqayah bekal selamat karena ayat kursi ini kataming pelindung dari setiap cobaan absaab tak kira numpak kau ring saya maca ayat kursi mun sampian lah maca ayat kursi pakun etompa